paralog phila banyo iyaw new temen ulalong pastor hagine ki life heus nem baladep kumta palok unew temen ula kela niam Hindu kensan hagine ki kendiat sngi kumta palok balai unew pastor temen u eno ya kenyam Kristen bat pediang ya kenyam Hindu kumta menta kesngi ngani thu yepi ya kine baro hagine ke video senga bape ya kene ke video hado ke bekut la de pimpe ya kene ke video hado ke bekut pinam sam tu ki mangane tu ipi menta ke senga hagine ke video bat senga bha like bat share ya kene ke video ke we ke like bat ke we ke share ke jong phi kai man sim shibun yangi kumta perlok ngim tip ke bayaj ha ke jing mut jing perkhat jong ki bru ha kine kisni namar ha kine kisni uksuj ulas dang ban syong ha ke donut jong we pa we ubru kumta perlok ha to pitharai kane ke long ke badai la de pitharai kane ke de ke badai tele sha comment box bat tho amen kumta polok ban pen kela kensan ya ka ying mane sha ka mandir kamde ka kam ka berit hoi polok ngakran phang ka jaka banwara Rajasthan ka jaka basong ne u pastor temen phila banyo i ha kane ka video ba ya kane ka ying mane la pen kela mandir ya ka ha jaka babu ya ka dingpna la bujli no da ka lama Hindu bat la tho jai Sri Ram habaro ki kenro ka ying mane bat palat lai pheu tali ki long ying jong kane ka shnong banwara kila kalaniam Hindu rengkat bat une u pastor temen ya kane ka ying mane late chisnem siteng menshwa daki katu kane ki sing tongin ya ngap khandiat ya ka interview jong ne pastor bat ngan sai thu ipi hadin Ukraine kumno ईसाई में थे हम ईसाई में से 30 साल रहे इसके बाद हमारा मन फिर वापस पलट गया हमारा मन पलट गया एकदम कि हमारे ईसाई उसी मसीह की भक्ति नहीं करनी हमारे बाप दादा वाले ये हिंदू धर्म करना है हमारा मन पलट गया फिर गांव में इकट्ठे हुए हमने गांव ने निर्णय कर लिया कि भैरव जी की मूर्ति इस भवन में हम रख देंगे जी लोगों का दबाव किसी का दबाव नहीं है हमारे पास किसी का दबाव नहीं है हमारे पास पूजा अर्चना चालू कर दी जी बिल्कुल कर दी जी हम भैरव जी की पादरी थे क्या पहले हम पादरी थे अब भगवान श्री राम अब हम श्री राम को जय बोलेंगे श्री राम को पूजेंगे भैरव जी को पूजेंगे हर देवता को हम पूजेंगे une pastor temen ulai thu ba ulalong pastor ha kane ka ying mane ha kine ki life house nem baladep kumta pelok tongani thu ipi balai une pastor temen ushim ya ka niam Hindu kumta pelok une pastor temen ula don khamman shwa ha ka niam Hindu bat haden pat ula shim ya ka niam Kristen une pastor temen ula ong ba ula pediang ya keniam Kristen house nam ka khandai spa khandai pheusan ulai thu ba ula mi na kane ka shnong banwara house nam ka khandai spa khandai pheusan bat ula lech sha ka we pat ka jaka bat ula sa bat uwe u father hadu sons nam haden ba ula sa bat u father sons nam ula 15 biang shnong jong u haden ba ula 15 biang shnong jong u ula pen kela Kristen ya ki bun ki Hindu une pastor temen ulai thu ba man shwa don ying mane hasnong jong u uju perlong jinya seng man la kasngi utrai haying jong u menta kumta ken kisnem kisngi bat ki benai ki layat bat menta kasngi kensan une pastor temen ula pediang biang ya keniam Hindu une pastor ula ong ba kadau jong ka jingkela niam Hindu jong u kade tang namar uwe u father hoj perlok une pastor temen ulai thu ba lapha ya u father sha kane ka ying mane ban sumar ya kane ka jaka bat ban yalap shphang ublei ha kane ki briu ki badon ha kane ka shnong une pastor temen hanrei une pastor temen snau tanat setia ya ka jingwan jong tau father ya de kam setia bat u father denak ta ka dau ba une pastor temen ushim ya ka niam Hindu bat une pastor temen ulai thuru ba kanyam Kristen kade ka ba lamler une pastor ulai thu ba ha kerting ban ko ya ki jingpang la thok ya ki briu ha kerting u Jisu bat la shim pisa naki une pastor temen ula ong kumne shphang kanyam Kristen une pastor temen ula ong ba kanyam Hindu jongi ka khambha ban ya kane kanyam Kristen palat lai pheu lai klur ki ble ki ya trelang ha kanyam Hindu jongi bat u Jisu u de tang ma u ha kanyam Kristen lai thu une u pastor temen kumta une pastor temen u ong ba ula eno ya u Jisu bat ule sha ki lai pheu lai klur ki ble kumta polok kumno pi perkhat une pastor ula le bha da ka ba eno ya kanyam Kristen bat shim ya kanyam Hindu Maria eno une pastor temen ya kanyam Kristen bat shim ya kanyam Hindu ki briu jong kene ka shnong ru kila eno ya kanyam Kristen duna ya ka life hill long ying
bad layok sngau ba hakipor banwan kibriu jong kenega snong kinang bun kibalek ban eno ya kenyam Kristen bat ban shim ya kenyam Hindu angkat bat uneu pastor temen kum ta polok kat kum ka jingmut jonga uneu pastor ulabakla katukatne pis ngau kum no perlok sa komen hapok comment box ka jingrai bat ka jingmut ke jongpi ngakwa ya ka jing ai jingmut jongpi ba ke ka ba bakla uneu pastor temen ubala kela syakanyam Hindu akwa ka jing ai jingmut jongpi sa ai ka jingmut jongpi hapok ka comment box kum ta pelok kat mentatang neken ngan kut kene ke video ngin sai kenduk ka wepat ke video kuble shibuni pi baro